Zdravo domaćine. Jesu tamo vaši psi? Nema meni ti neki TikTok. Jesu vaši psi ono tamo? Nisu, čiji su? Ovo je azil za nebrinuti pse. A jesu li dresirani? S ceste, kerovi, s ceste. S ceste kerovi, aha. Koja je rasa ovo kerova? Koja je vrsta ovo? Što reče, jesu li dresirani? Jel domaćine, jesu li dresirani? Domaćine? Jel dresiran ovaj cuko vam? Hajde recimo da prne.